Bakunzi ba Gato Media TV, ndagira ngo mbabwire ko muri iyi saha nongeye kugaruka mu makuru agenda abera hirya no hino. Ngira ngo rero mbere y'ibintu byose murabizi ko ijambo ry'ibanze ari ukubanza kubasuhuza aho muherereye hose mu turere twose tugize u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ndabizi ko aya makuru agera kure cyane kandi mwese mbifuriza kugira ngo muyumvane ituze. Rero ndagira ngo mbagezeho amakuru adasanzwe. Aya makuru rero ngiye kubagezaho akaba ari amakuru yabereye mu karere ka Karongi. Ngira ngo rero ahangaha muri aka karere abantu benshi murahazi. Rero haje kubaho ikibazo hagati y'umugore n'umugabo. Umugabo yaje kuba yica umugore we Mutuyimana. Uyu mugabo akaba yitwa Aswaridi. Uyu mugabo rero ngo yararyamye nijoro, hanyuma mu masaha ya saa 9 z'ijoro ngo aricura, aratekereza, ahita abyuka yica umugore we. Amaze kumwica ngo ahungira mu mudugudu wa Mahoko muri ako karere. Rero ikibazo nsigara nibaza kuri ibi ngibi, ndavuga nti umuntu nk'uyu nguyu kuki aba atekereje kwica umubanyi we, kandi yarangiza ugasanga aragenda yihishahisha hirya no hino mu bigunda. Ako ko si akandi kababaro n'agahinda kenshi kuba umuntu noneho aba akoze ibintu by'amarorerwa hanyuma akaza gutekereza kwisubiraho ariko bitagishobotse, ni nacyo kiba kimutera kwiruka. Murabizi rero umuntu witwa Kayini yaje kuba yica murumuna we, arangije ajya kwihisha, ariko ijwi ry'Imana cyangwa se ijisho ryayo riramuvumbura. Aho ryamuvumburiye rero Imana imubajije iti kuki murumuna wawe ari he? Atangira avuga ngo ntago ndi umurezi wa murumuna wanjye. Rero birumvikana bakunzi ba Gato Media TV ko tujya dukora amarorerwa ariko nyuma tugasigarana indishyi mu mutima. Ariko se kuki turinda twageze aho ngaho? Twagiye dutekereza kabiri, tugatekereza hakiri kare icyo tugomba gukora kinoze, aho kugira ngo tujye gutekereza ibintu bidutera ingaruka zirimo no kugira imitima ihora ifite ubwoba, ihora igutera kumva hari ibiguhiga. Rero uyu mugabo igitangaje cyane, yari afitanye n'umugore we abana bagera kuri 6. Rero mutekereze namwe abo bana uburyo bagiye gusigara mu majona ameze gutyo. Turabizi ko habaho urupfu rusanzwe. Urupfu rusanzwe rushobora guhitana umuntu, ni ibintu bishoboka twese tuzi. Ariko noneho utekereza umuntu wikoze mu nda, usa nkaho yikoze mu nda. None se aba bana bagiye kubaho gute? Bagiye kurerwa gute? Bazakura batekereza iki? Bazakura ari bande? Namwe mutekereze amarorerwa yose tubona abera hirya no hino, mutekereze ku bintu byose bikurura aya marorerwa. Ubwo se twavuga ko ari uburere? Kandi ko abana bavukira mu muryango kugira ngo batore uburere, ahubwo noneho baratozwa kuba inyamaswa. Aba bana bazakurana umutima w'ubunyamaswa, bazakura bakora ibintu nabo babonye ku babyeyi babo. Rero ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gikomeye ku buryo buteye ubwoba. Rero ngira ngo ibyiza ni uko twajya duhitamo gukora ibintu bibereye, aho kugira ngo tugende dukora ibintu byo kwanduza isura yacu, nk'uko ubundi tuzi abantu baba bagomba kubaho, baba bagomba kubana mu mahoro, bagomba kubana mu ituze, kugira ngo noneho ibintu byabo bibashe gukorwa neza nk'uko bikwiriye. Rero ngira ngo bakunzi ba Gato Media TV, ngira ngo ibi bintu abantu ntago bakibona umwanya wo kuganira, ntibakibona umwanya wo kwitanaho ngo
cyane ahangaha haje kuba haboneka undi mugabo witwa Lizinde n'undi witwa ngo ni Mukundane, nabo baje kwica umuntu bamwica ngo bamugambaniye. Nabo rero ubu ngubu bakaba bashakishwa n'inzego z'ubutegetsi, ariko subiye inyuma ndagira ngo mbabwire ko uyu mugabo aho hantu yagiye kwihisha yaje kuba yafatwa n'inzego za polisi, ubu akaba ari mu maboko y'ubutegetsi, akaba ari mu maboko ya polisi, aho agiye kuba yerekera mu iburanishwa ku byaha by'ifungwa n'ifungurwa. Rero nk'uko mubimenyereye, ngira ngo rero reka turebe ikintu kizavamo, ariko abantu bo baravuga bati ntago iri tegeko risa nkaho rikibereye, ntago iri tegeko ryo kuburanisha abantu gutyo gusa bagafungwa ryari rikibereye, kuko abantu bavuga bati hagomba kugaruka itegeko ry'urupfu rigashyirwa mu mategeko, kugira ngo abantu be kugumya gukabya gukora ibyaha, cyangwa se bamenye ko n'ibihano biba bibarindiriye ku rwego rwo hejuru, hanyuma hari turebe yuko abantu batinya kugenda bakora ibyaha by'indengakamere nk'ibi ngibi. Rero naringeze kuri uyu mugabo witwa ngo ni Mukundane n'uwitwa Lizinde. Aba nabo rero twari tumaze kubabwira ko nabo bishe umuntu, ndetse ngo ku kagambane ntago nzi neza ako kagambane uko kagenze, ariko ikigaragara nuko nabo bishe umuntu bakabasha guhunga. Ubu rero inzego za polisi nabo zirimo zirabahigira hasi no hejuru. Ntekereza ko abantu bose bakora ibyaha nk'ibi ngibi batazigera babona ubwihisho habe namba. Buriya kuvusha amaraso ni ikintu gikomeye cyane, amaraso y'ubwayo araguhiga mpaka ubonetse ukahanirwa ibyo wakoze. Rero bakunzi ba Gato Media TV, murumva ko hirya no hino biracika rwose. Ngira ngo hari ikintu kigomba gukorwa mu bijyanye n'imibereho, cyangwa se mu mategeko mbonezamubano, kugira ngo abantu bongere batekane bajye kuri gahunda. Kandi murabizi ko ubundi igihugu cyacu ni igihugu gifite umutekano usesuye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabigenje neza, abantu benshi bafite umutekano, aho ubona umuntu ubundi yaryamaga akabasha kuba yatuza, aho umuntu agenda amasaha 24 ukabona nta kibazo, ariko ntihaburamo agatotsi. Ni wa mugani uvuga ngo ntabyera ngo de. Ngira ngo rero reka mbabwire yuko na wa mukobwa mwari mumaze iminsi mwumva witwa Jackie rero ni umuntu twamenye ku makuru amuvugaho ibintu bidasanzwe, ko ari umukobwa ukunda gukora ibikorwa by'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga, ndetse bivuga ko n'abanyamakuru benshi baba baramuteze za mikoro nabo bashobora kuba babifitemo ibibazo, dore ko umukuru wa RIB Murangira yavugaga yuko abantu bose baba baragiye imbere ya Jackie bakamutega kamera, ibintu byabo bakabishyira ku mbuga nkoranyambaga zabo, byavugwaga ko ari umwanda. Uwo mwanda rero Murangira yavugaga yuko abantu bose bafite amavideo y'uwo mukobwa Jackie bagomba kuyakura ku mbuga nkoranyambaga zabo. Rero uyu mukobwa twaje kumva yuko yavanywe muri gereza, akaba ari hanze y'idegembya, dore ko bavugaga ko uyu mukobwa ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, kuko ibikorwa yakoraga byerekanaga ko ashobora kuba yarahungabanye mu buzima bwe. Rero bakunzi ba Gato Media TV, nizi nkuru narifite kubagezaho muri iyi saha. Ngira ngo reka twikomereze dushaka n'ubundi buryo bw'ibindi biganiro by'amakuru agenda aboneka hirya no hino, hanyuma tubashe nayo kuyabagezaho, kugira ngo dukomeze twumve ibigenda bicicikana hirya no hino. Ngira ngo rero nk'ibisanzwe reka tubonane mu makuru yandi agezweho mu bihe bitandukanye. Ngira ngo mbabwire mwakoze kuza, nakagaruka. Ciao ciao.